Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Монголын үндэсний олон нийтийн эмийн 2 телевизийн мэдээ эхэлж байна. Ингээд та бүхэндээ мэдээд танилцуулъя. Барилгын үн бүр хамгийн гол хүчин зүйл бол дотоодын барилгын материалын үйлдвэрлэл ихсэх явдал гэж засгийн газар үзэж байгаа. Энэ бодлогын хүрээнд дотоодын үйлдвэрлэл сэргэж байна. Мөн барилгын компаниуд ч Монголд үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн авах сонирхол улам ихсэж байгааг мэдээллээ. Хөтлийн цемент-жихон үйлдвэр дангаараа дотоодын хэрэгцээний 30-аас 40 орчим хувийг хангадаг. Харин үйлдсэн хэсгийн дийлэнхийг бид гадаадаас худалдан авч байна. Тэгвэл засгийн газрын дэмжлэгээр хөтлийн цемент-жихон үйлдвэрийн хүчин чадлыг 3 дахин нэмэгдүүлж жилдээ сая гаруй тонн цемент үйлдвэрлэхээр болгох гэж байгаа юм а. Тиймээс хямд өртөг бүхий барилга барих сонирхол бүхий олон компани цемент-жихон авах хүсэлтэд илэрхийлээд эхэлжээ. Энэ бол барилгын үн буурах хандлагатай болж эхэлж буй нэгэн жишээ гэдгийг хэлж байна. Монголын барилгын тухайлбал орон сууцны барилгын барилгат нэг 45-6 нэр төрлийн материал хэрэглэдэг гэж бодоход тэрний өнөөдөр 60% нь бид нар дотоодоо үйлдвэрлээд 40% нь импортоор авч байна. За энэ томоохон одоо барилгын арга яс гэж ярьдаг шүү дээ. Каркасыг өрдүүлдэг нь цемент арматур 2 тийм ээ. Тэгэхээр цементээ бид нар 2013 энэ жил 13 он тийм ээ 15 оны төвшөнд дотоодоо хэрэгцээ хангагдаад эхэлнэ. Хайжмаар. Тэгэхээр 16 оны төвшөнд бол бүрэн хангаад цаашдаа экспортод гарах юм болцоод болно. Барилгын үн бол буурна. Барилгын үн доктортой буурах арга хэмжээг засгийн газраас шалтгаалтай авж байна. Дотоодын үйлдвэрлэлүүдэд дэмжиж гаргаж ирэх юм бол тэртээ тэргүй барилгын одоо өртөг бол хямдарна тийм ээ. Энэ өртөг хямдарснаар бол одоо нардмын дээр унж байгаа тэр өндөр үн байхгүй болох тийм ээ. Тийм учраас манай барилгын барилгын яам сайд маань одоо барилгын материалын үйлдвэрлэлийг одоо дэмжиж хөгжүүлж ингэж ажил хийх дээр одоо нэлээд идэвхтэй ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За Монгол улсын шинжлэлийн засгийн газрын зүгээс бүрэн эрхийнхээ хугацаанд буюу 2016 он хүртэл дотоодын барилгын материалын үйлдвэрлэлийг идэвхтэй дэмжиж, за гадаадын импортыг 100% зогсоох одоо боломжийг илэрхийлж байгаа. За ингэснээр барилгын компаниуд тээврийн зардал, гайл, импортын татвар зэрэг бусад нэмэн өртөг шингэсэн гаднаадын барилгын материалыг одоо худалдаж авахгүйгээр дотоодоос авах юм бол барилгын үн огцон буурна гэдгийг онцолж байгаа юм а. Мянга 1990-ад оны ихээр манай улсын хот хөдөөд сургууль завсардах үзэгдэл эрс нэмэгдэж байсан бол өдгөө сурч боловсрохыг эргэж чухалчлах болжээ. Говьалтай аймгийн цогц суманд орших Монгол улсын Баатар дүүрийн гуйлангийн нэрэмж сургуульд гихтэл 436 хүүхэд бүрэн дүнд боловсролыг эзэмшиж байгаа бол зайны сургуультаар 40 гаруй эргэн суралцж тодорхой боловсрол эзэмшиж байна. 12 жилийн сургалттай хичээлийн 2 байртай энэ сургууль сурагчдад суур боловсролыг эзэмшүүлэх чанар стандартыг дээшлүүлэх, сурагчдад таатай сурах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх олон талын ажлыг хийжээ. Цахим номын сан, иж бүрэн компьютерийн танхим, интернетийн орчин бүрдүүлж ажилласнаар багш сурагчид чөлөө цагаараа мэдлэг боловсролоо дээшлүүлэх бүрэн боломжтой болсон байна. За нэг үе энэ нутагт багшлах боловсон хүчин дутагдж байсан бол нутаг орондоо эзэмсэн мэргэжлээр ажиллах иргэдийн хүсэл эрмэлзэл за нөгөө талаас хөдөөгийн багш нарт тодорхой хэмжээний урамшуул олох болсон нөлөөлж мэргэжлийн ур чадвараар шалгарсан багш нартай болсон байна. 30 багш 32 туслах ажилтнтай энэ сургуулийн захиргаа орон нутгийн иргэдийн хүсэлд багшлах боловсон хүчний нөөцөд тулгуурлан бага дунд боловсролыг олгох зайны сургалт явуулж эхэлсэн нь нэлээд үр дүнтэй хэрэгжиж байгаа юм байна. Дээхний үед одоо 60, 70, 80-ад оны үед бол одоо сургуулиуд бол маш хүүхэд бол савсарддаг байсан. Одоо сүүлийн үед бол харин одоо эцэг их сурвалжчид маань одоо боловсрол гэдэг юм бол хэрэгтэй маа гэдэг бол хүн болгон хин гүнгөө одоо ойлгодог болсон учраас энэ сургууль завсралт бол үндсэндээ одоо цогссон одоо энэ бол харин одоо сүүлийн одоо манай энэ албан бус сургуультанд байна бас одоо тэр үеийн одоо 60-70-ад оны үеийн 80-ад оны одоо сургууль завсардчихсан улсууд бол өөрсдийнхөө мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх гэж бол энд оролцдог хамгийн дээдлийн настай улсууд нь бол 45 настай хүн зөвхөн одоо манай энэ албан бус сургалтанд одоо хамрагдаж өрн дунд улсууд эзэмшихийг одоо ингээ зорио явж байна да. Сурч боловсрохыг эрхэмлсэн нутгийн иргэдэд зориулсан энэ зайны сургалтыг сургуулийн сурагчийн хичээлийн амралтын үеэр болон оройн цагаар явуулж байгаа юм байна. За суралцагчдад таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хичээлийн байр танхимыг зохицуулах, сурах бичгийн хангалтыг сайжруулах зэрэгт сум орон нутгаас анхаарч ажиллаж байна. Өнгөрсөн онд л гэхэд Азийн хөгжлийн банкны тусламжтайгаар 12 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг багшийн хөгжил, гарын авлага, сурах бичигт зарцуулсан байна. Харин боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд хичээлийн байр, анги танхим, сургуулийн дотор байрыг шинжилэн засварлах
ажиллах ажилд өнгөрсөн онд 80 гаруй сая төгрөгийг зарцуулж хөдөө орон нутгийн иргэдэд сурч боловсрох таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэн ажиллаж байна. Одоо та бүхэндээ гадаад мэдээ танилцуулъя. Ром болох Сирийн тухай асуудлыг хэлэлцэх хурлын өмнө Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Жон Керри, Францын ерөнхийлөгч Франсуа Олланд болон гадаад хэргийн сайд Лорен Фабионоор Парис хотноо уулзлаа. Тэд Сирь дэх асуудлыг шийдвэрлэх арга замуудын талаар санал солилцжээ. Уулзалтын дараагаар Америкийн нэгдсэн улсын төрийн нарийн бичгийн дарга Жон Керри, Сирийн ерөнхийлөгч Башар аль-Асадыг үргэлжилсээр байгаа цус мөргөлдөөнд буруутгаж, энэ хэрэгээс хурдан зогтох боломж олдохгүй гэдгийг анхааруулсан байна. Сирийн улс төрийн шилжилтийг түргэсгэх арга замуудыг ч Америкийн нэгдсэн улс эрэлхийлж байгааг тэрээр мөн хэлсэн байна. Энэтхэг дэх Японы элчин сайдын яам тус улсад оршин сууж байгаа иргэдтэй агаарын бохирдлын талаар анхааруулга хийж зарим шаардлагатай үед гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөсөн байна. Энэтхэг дэх Японы элчин сайдын яам тус улсад оршин сууж байгаа иргэдтэй агаарын бохирдлын талаар анхааруулга хийж зарим шаардлагатай үед гэрээсээ гарахгүй байхыг зөвлөжээ. Японы элчин сайдын яамнаас энэ сэрэмжлүүлгийг өчигдөр гаргасан бөгөөд өнгөрсөн жилүүдэд энэтхэгийн агаарын бохирдол эрс нэмэгдсэн юм. Гэхдээ энэтхэгийн агаарын бохирдол хятадынхаас арай бага байгаа гэдгийг саяхан хийсэн судалгаагаар тодорхойлжээ. Иймд дээрх сэрэмжлүүлгийг хятад улсад оршин сууж байгаа Японы иргэдэд өгөхийг холбогдох газраас даалгасан байна. Агаарын бохирдол их байгаа үед гэрээсээ гарахгүй байхаас гадна агаар цэвэршүүлэгч маск өмсөхийг Японы элчин сайдын яамнаас зөвлөжээ. Египт болон Газын зурвсыг холбосон хил нэвтрүүлдэг хэдэн зуун нууц сувг хоолойнууд байдаг байна. Эдгээр нь Египтийн үндэсний аюулгүй байдал аюул занал учруулж болцсошгүй тул Каир хотын шүүх эдгээр сувг хоолойг хааж нураах шийдвэр гаргасан байна. Мягмар гарагт Каир хотын шүүх Газын зурвс дахь сувг хоолойг хааж улмаар нураах шийдвэр гаргажээ. Египт болон Газын зурвсыг холбосон хил нэвтрүүлдэг хэдэн зуун нууц сувг хоолойнууд байдаг байна. Эдгээр сувгуудаар Египтийн үндэсний аюулгүй байдалд аюул занал учруулах хууль бус үйлдэл явагдана гэж үзсний үндсэндээр нураах шийдвэр гаргажээ. Эдгээр сувгийг талын Хамас бүлэглэл Египтээс Газын зурвс руу нууцаар бараа бүтээгдэхүүн хил нэвтрүүлэхдээ ашигладаг байсан байна. Нутгийн олон иргэд шүүхийн энэ шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаа бөгөөд нэгэн нутгийн оршин суугч Газын зурвс орчимд амьдарч байгаа хүмүүсийн цорын ганц амьдралын шугамыг хаах хатуу шийдвэр гаргалаа хэмээн үзэж байгаагаа илэрхийлсэн байна. Дэлхийн генсийн амжилтыг тогтоодог ажилтнууд өчигдөр манай дэлхийн хамгийн өндөр настай эмэгтэйг тодруулсан байна. Энэ хүн бол Япон улсын иргэн Миса Окава бөгөөд тэрээр энэ жил 114 нас хүрчээ. 114 настай Миса Окава хэмээх Япон эмэгтэй дэлхийн хамгийн өндөр настай эмэгтэйгээр албан ёсоор тодруулжээ. Дэлхийн генсийн амжилтыг тогтоодог байгууллагын ажилтнууд өчигдөр Осака хотын асрамжийн төвд очиж дэлхийн хамгийн өндөр наснаар тодорхойд байгаа Миса Окавад гэрчлэгийг нь гардуулж өгсөн байна. Окава 1898 онд Осакад мэндэлжээ. Тэрээр 1997 оноос хойш тус асрамжийн газарт ирсэн юм байна. Асрамжийн газрын ажилтныг хэлж байгаагаар тэрээр тэрэгэнцэр дээр чөлөөтэй хөдөлж авдаг төдийгүй түүний биеийн байдал маш сайн байгааг нь. Мөн тэрээр хоолндоо сайн Япон үндэсний хоол хүнс болох ялангуяа сашими сушинд их дуртай гин. Генсийн амжилтын талаар түүнээс асуухад тэрээр ийм шагнал хүртэж байгаадаа баяртай байгаагаа хэлсэн байна. Дэлхийн хамгийн өндөр настай эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүн хоёулаа Японы иргэд байдаг юм байна. Та бүхэндээ мэдээ танилцууллаа. Та бүхний маргаашийн ажил үйлсэд амжилт хүсье. Баяртай үзэгчдээ. Эфирде хабар, студияда Нұрбота Білім қызы, кезекті хабарымызды қабыл алыңыздар. Құрылыс материалының бағасы арзандауға себеп ішкі құрылыс материал өндірісін көбею деп көріп отыр үкімет орны. Осы саясат барысында ішкі өндірістер жақсаруда, сонымен бірге құрылыс компанияларда Моңғолияда өндірілген өнімдерді алуы артып барады деген ақпаратты берді. Көтілдің цемент шоқа өндірісі ғана дегенде ішкі қажеттіліктің 30-40% қанымдайды. Ал қалған бөлігін еліміз сырт елдерден сатып алады. Олай болса, үкімет орының қолдауымен көтілдің цемент шоқа өндірісінің күш қуатын 3 есе қосып, жылында миллиондай тонна цемент өндіретін болдырмақшы. Сондықтан арзан ақшамен құрылыс салам деуші көптеген компаниялар цемент шоқа сатып аламыз деген тілегін білдірген. Бұл құрылыс бағасы арзандауға бірде-бір себеп болуда мүмкін болып отыр. Моңғолияда құрылыс салуға 45-46 түрлі материал керектенеді деп ойласақ, осының 60%-ын ішкі өндірістерде өндіреді, ал қалған 40% сырт елден сатып алады. Құрылысқа ең маңызды материал ол цемент. Қазір цементтің 40%-ын ішкі өндірістер өндіреді. Біздің жасаған жоспарымыз бойынша 2015 жыл дегенде цементті 100% ішкі өндіріспен қанымдауға болады. 2016 жылы дегенде сырт елге экспорттау деңгейіне жетуіміз мүмкін. Материалдың бағасы да арзандайды.
Барлық құрылыс материалын ішкі өндірістерде өндіретін болсақ, әрине құрылыс материалдарының бағасына әсер етеді. Бағасы арзандайды деген сөз. Осы мәселеге де үкімет орны назар аударып жұмыстайды дегенге сеніп отырмыз. Моңғолияның реформалық үкімет орны 2016 жылына дейін құрылыс материалын салатын ішкі өндірістерді қолдап, сырт елден кіргізетін импортты 100% тоқтату жолын іздеуде. Осылайша құрылыс компаниялар тасымалдау қаражаты, кеден салығы, импортқа кіргізу қаражаты қатарлы ақшалар қосылған құрылыс материалдарын сатып алмай, елімізде өндірілген арзан бағалы материалдарды сатып алатын мүмкіндікті болады деген сөз. 1990 жылдардың басында еліміздің қала қырсымындарында мектепке бармау көрінісі көп кездесетін. Алайда қазір азаматтарға оқып үйрену өте маңызды болған уақыт. Қобалтай аймағының Цоктсымынындағы Моңғолия мемлекетінің батыры Дүгірен Ғойлың атындағы мектепте ғана дегенде 436 бала бастауыш сыныпта оқып жүр. 12 жылдықтың орта мектеп, 2 мектеп құрылысы бар. Осы мектеп білім үйрету, сапа стандартты жоғарылату, оқушыларға оқу ортасын қанымдап беру қатарлы көптеген жұмыс жасаған. Электрон кітапхана, толықтай жабдықталған компьютер бөлмесі қатарлы жаңа заманға сай барлық оқу ортасы қанымдалған. Бір кездері аталмыш жерде ұстаздар жетіспейтін, ал енді жоғарғы мектепте маман игеріп, туған жерінде жұмыс істегісі келетін азаматтар, сондай-ақ жергілікті жердегі ұстаздарға тұрақты ынталандыру берілетіндігі әсер етіп, тәжірибелі мұғалімдер қырсымында көптен жұмыстайтын болған. Бұл мектепте барлығы 30 мұғалім, 32 көмекші жұмысшы бар. Сонымен қатар, жергілікті жер азаматтарының өтініші бойынша аталмыш мектеп алыс қашықтықтан сабақ үйрететін болған. Бұрын қырсымын азаматтары балаларын сабаққа көп бермейтін. Ал бүгінгі таңда барлық азаматтар балаларының біліміне назар аударып, оқытсам, үйретсем деп ойлайтын болды. Біздің мектептегі алыс қашықтықтан үйрету сабағымызға бұрын сабақ оқи алмай қалған, хат танығысы келетін барлық жастың азаматтары қамтылады. Қазір ең үлкені 40 жаста. Оқуды қалайтын жергілікті жер азаматтарына арналған алыс қашықтықтан оқытуды мектеп оқушыларының демалыс кезінде және кешке жүргізеді екен. Оқушыларға қолайлы орта тудырып беру, сабақ бөлмелерін жөндеу, кітап құралмен қанымдауға жергілікті жерден аса назар аударып отыр. Өткен жылы дегенде Азия дамыс банкасының көмегімен 12 миллион төгір қаржыландыруды мұғалім дамысына, кітапша, кітаптарға жұмсаған. Білім бағдарламасының аясында мектепті, жатақханаға жөндеу жұмысын жасау жұмысына өткен жылы 12 миллион төгір жұмсап, жергілікті жер азаматтарына білім алу қолайлы ортасын тудырып берген. Ромда болатын Сирия жайлы мәселені талқылау мәжілісінің алдында ақш-тың мемлекеттік хатшысы Джон Керри, Францияның президенті Франсуа Олланд және сыртқы істер министрі Лорен Фабиомен Париж қаласында кездесті. Олар Сириядағы мәселені шешу жолдары жайлы пікір алмасты. Кездесуден соң Америка құрама штатының мемлекеттік хатшысы Джон Керри Сирияның президенті Башар әл-Асадты осы күнге дейін жалғасып келе жатқан қанды қақтығысқа кінәлап, осы қылмыстан қашып құтыла алмайды дегенді ескертті. Сирияның үкіметінің жаңаландыруын тез жасату жолдарын Америка құрама штаты қарастырып жатқанын айтып кетті. Үндіде күн өткен сайын ауа ластануы көбейіп барады. Осыған байланысты аталмыш елдегі Жапония елшілігі өз елінің азаматтарына ауа ластануына байланысты ескерту берді. Үндідегі Жапония елшілігі аталмыш елде өмір сүріп жатқан азаматтарына ауа ластануы жайлы ескерту беріп, кей кездері үйлерінен шықпауды кеңес етті. Жапонияның елшілігінен осы ескертуді кеше берген. Соңғы жылдары үнді елінің ауа ластануы өте көбейіп барады. Алайда Қытай Республикасын ойлағанда сәл аз екені жақында жасалған зерттеуден шыққан. Сондықтан осындай ескертуді Қытайда тұратын өз елінің азаматтарына да беруді Жапонияның қатысты мамандары айтуда. Сондай-ақ сыртқа шығарда ауа тазартатын маска тағу Жапонияның бас министрі ескертті. Бейсенбі күні Каир қаласының соты газ сызығындағы канал құбырларды жабу шешімін шығарды. Аталмыш ел бұл құбырлар елінің қауіпсіздігіне әсер ету мүмкін деп көріп отыр. Сейсенбі күні Каир қаласының соты газ сызығындағы канал құбырларды жауып, бұзу шешімін шығарған. Мысыр және газ сызығын қосқан шекарадан өткізетін жүздеген жасырын канал құбырлар бар. Осы каналдар арқылы Мысырдың ұлттық қауіпсіздігіне қауіп тиетін заңсыз жұмыстар жүрілуі мүмкін деп аталмыш құбырларды жауатын шешімді шығарған. Алайда жергілікті жер азаматтары осы шешімге қарсы шығуда. Кей азаматтардың жалғыз тіршілік көзін жауып тастауға болмайды дейді. Ғаламшардың әйелдер арасындағы ең қарт тұрғыны 114 жаста. Ол Жапонияда тұрады және наурыздың 5 күні 115 жасқа толады.
Жапонияның тұрғыны Мисао Окава Гиннестің рекордтар кітабының ғаламшардың әйелдер арасындағы ең қарт тұрғыны атағына ие болды. 114 жастағы Кейуана Осакада қарттар үйінде тұрады. Оған өзінің жаңа дәрежесін растайтын сертификат жіберілген. Бұл құжат Мисао Окаваның туған күніне арналған сый десе де болады. Ол 5 наурызда 115 жасқа толады. Ғасырдан да ұзақ жасаған жан 1898 жылы дүниеге келген. Оның 3 баласы, 4 немересі және 6 шөбересі бар. Айта кетейік, ерлер арасында әлемнің ең қарт тұрғыны да Жапонияда тұрады. Ол қазір 115 жаста. Осымен кезекті хабар бағдарламамыз аяқталды. Келесі хабарда жүздескенше аман сау болыңыздар. Синхротлик сахара шусах та бүгдэд энэ өдрийн мэндэл ташаа брэдэн арбалтхан мэдэгээ клоошвэнэ. Барилга өнөө борхо хамгааг гол хөшин зүйлний ха дотоодоо барилга материалаа үйлдвэрлэл их хэсэг явдаг гэж засгийн газар үзэшвэнэ. Энэ бодлого хүрээнд дотоодоо үйлдвэрлэл хэрэгжвэнэ. Мөн барилга компаниуд ш Монголд үйлдвэрлэн бүтээгдэхүүн авах хонирхол улам ихсэж байгаа юм мэдээллээ. Хөтөлөө цемент шахан үйлдвэрээ дангаараа дотоодоо хэрэгцээний 30-40% хангадаг. Хари улдан хэсгээ дийлэнхний нүбүдийг гадаадаа худалдан авч байна. Чигээ засгийн газрын дэмжлэгээр хөтөлөө цемент шаханы үйлдвэрээ хүчин шатлыг 3 дахин нэмэгдүүлж жилдээ сая гаруй тонн цемент үйлдвэрлэхээр болох гэж байна. Чебшие хямд өртөг бүхий барилга барих хонирхол бүхий олон компани цемент шахах хүсэлтээ илэрхийлээд хэлээ. Энэ ха барилга өнө борхо хандлагатай болж ихэрж байна нэгэн жишээ гэдгийг хөөрж байна. Монголын орон сусны барилгадад өшин 5-6 нэр төрлөө материал хэрэгэлдэг гэж бодоход тэрэнэ 60% бүдий дотооддоо үйлдвэрлээд 40% хариг өрнөө импортоор авч байна вэ? Энэний цемент каркаса 2015 оны хэмжээнд хангагдаад хэлэх айлхнаар Саашда барилга өнө боорхай засгийн газраа шат дараатай явж байна үү? Барилга үйлдвэрүүдэд дэмжиж авж ирэхээ барилга өнө боорхоо. Чимхада барилга хот байгуулалтаа яамнэ сайдмнэ барилга материалын үйлдвэрүүдийг дэмжиж ажиллахад өдөвхтэй үйл ажил явуулж байна. Монгол гүрнээ шинжилгээ засгийн газрын хүрээнд бүрийн эрхийн хугацаанд нь 2016 он хүртэл дотоодоо барилга материалын идэвхтэй дэмжиж гадаадын импортын 100% зогсоох боломжийг өгч байна. Эхнэр барилга компаниуд импорт гаали татвар зэрэг бусад өртгөөр гаргахыг дотооддоо ха өнөө огсон буурхаг эшиг хөөрш байх. 1990 оны ихэр манай гүрнээ хот хөдөөд хургуульд завсардах үзэгдэл нэмэгдэж байна ха одоо хурж боловсрохын зонууд шухалшлах болон Говьалтай аймгийн Согтомонд байх Монгол гүрнээ Баатар дүгрээ гуулинга нэрмжид хургуульдлаг гэхэд 436 өхөбөд бүрэн дунд боловсролыг эзэмшиж байгаа ха сайны хургалтаар дүшиг ариусан хуралсаж тодорхой боловсрол эзэмшиж байна. 12 жилийн хургалтай хишээлээ 2 байртай энэ хургуул хуур боловсролыг эзэмшүүлэх, шанар стандартыг дээшлүүлэх, хурагшид таатаарш нөхцөлийг бүрдүүлэх олон талын ажлыг хэн байна. Сахим намын сан ижи бүрийн компьютер танхим интернет орчныг бүрдүүлж ажиллаханаар багш хурагшид шөлөөд цагаараа мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх бүрэн боломжтой болгон байна. Нэг үе энэ нутагт багшлах боловсон хүчин дутагдж байна ха. Нутаг орондоо эзэмшин мэргэжлээр ажиллах замны хүсэл эрмэлзэл нөгөө талаа хөдөөгөө багш нараа тодорхой хэмжээний урамшуул олох болгоны нөлөөш мэргэжлээ ур шатвараараа шалгархан багш нартай болгон байна. Гушин багш 32 туулах ажилтнаа энэ хургуулийн захиргаа орон нутгийн иргэдэд хүсэлтөөр багшлах боловсон хүчний нөөцөдөө тулгуурлаш багад дунд боловсролыг олох сайны хургалтыг явуулж эхэлнэ нилээд үрий дүнтэй хэрэгж байгаа юм хаа. 60-70 оны үед өхөбөд хургуулия их завсралдаг байна. Одоо хүлээвд эсэгшүүд боловсрал гэдэмнэ их хэрэгтэй юм гэши ойлгодог болгон хата хургууль завсардах зогсон байна. Энэнд албан босоо боловсролын хүрээнд 60-70 онд хураагүй зонууд хишээ залгуулдаг гэд тал талын нахатай зоны 45 нахатай байна хата. Урш боловсролын эрхэмлэн нутгийн зонууд зориулан сайны хургалтын хургуулийн хурагчтай хишээлээ амралтай үеэр болон орон цагаар явуулж байгаа юм байна.
Хуралсагчдад таатай оршин нөхцөлийг бүрдүүлэх, хишээлэ байр танхимыг заашаа төгшүүлэх, урхав бишгээ хангалтыг хайшруулах зэрэгтэй хум орнуудыг анхаарч ажиллаж байна. Өнгөрсөн онцлогоход Ази хөгжлийн банкны туламжтайгаар 12 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг багшаа хөгжил гарын авалга урхав бишгтээ зарцуулсан байна. Боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд хишээлэ байр анги танхим хургууль дотор байрыг шинжилхэн завсруулж ажилд өнгөрсөн онд 82 сая гаруй төгрөгийг заршуулж хөдөө орон нутгийн соноотой хурж боловсруулах таатай оршин нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллаж байна. Рамд болох Сирийн тухай асуудлыг хөрөлдөх тухай урьд Америкийн нэгдсэн гүрний төрийн нэрийн бишгээ дарга Жан Керри, Францын ерөнхийлөгч Франц Олланд болон гадаад хэрэг сайд Лорен Фабио Гэш зөнөдтэй Парис хотод уулзалгах юм байна. Тэдэнүүд Сирийн асуудлыг шийдвэрлэх арга замуудын талаар ханал солилцсон байна. Уулзалгааны дараагаар Америкийн нэгдсэн гүрний төрийн нэрийн бишгээ дарга Жан Керри Сирийн ерөнхийлөгч Башар Аль-Асадыг үргэлжлэлээр байгаа шуудан мөргөлдөөнд буруутгаж энэ хэрэгээ хурдан зүгтаах боломж олдох үгүй гэдгийг анхааруулсан байна. Сирийн улс төрийн шилжилтийг түргэсгэх арга замуудыг Америкийн нэгдсэн гүрэн шаха эрэлхийлж байгаа ишаа тэрээр мөхөрөн байна. Энэтхэгчийн Японы элсэн сайд яма энэ гүрэнд хууш байгаа сануудаа агаарын хөмслөө тухай анхааруулгах өсөөхөн шаардлагатай үед гэрээ гарах үгүй байхыг зөвлөнх. Японы элсэн сайд ямна энэ хэрэмжлүүлгийг үсгэлдэр гаргахан гадаа өнгөрөн шилөөдөө энэтхэгээ агаараа бохирдол өрсөн нэмэгдэн юмх. Чигдээ энэтхийг агараа бохирдол хятад анхаа бага байгаа хаяхан хэн худалгаар тодорхойлсон байна. Чимшие дээрх хөрөмжлүүлгийг хятад гүрэнд оршиж байгаа Японы санууд өгөхий хологдгазраа даалган байна. Агараа бохирдол их байгаа үед гэрээ гарах үгүй байхаа гадна агаар сэршүүлэгч Маскомский Японы элсэн сайд ямнаа зөвлөн байна. Мигмар гарагт Каир хотын шүүх газаз русч суваг хоолой хаашин нураах шийдвэр гаргасан байна. Египет болох газаз русын холбоон хил нэвтрүүлдэг хэдэн зуун нуус сувг хоолойнод байдаг. Сувгуудаар Египетийн үндэхний аюулгүй байдалд аюул занлуушруулах үйс хуулийн бус үйлдэл явагдана гэж үзэхнээ үндэхэн дээр нураах шийдвэр гаргасан байна. Эдгээр сувгийн лалай Хамаас бүлэглэл Египет газаз рус руу нёсаар бараг бүтээгдэхүүний хөл нэвтрүүлэхэд ашигладаг байна. Нютга олон иргэд шүүхэ энэ шийдвэрийг эсэргүүцэж байгаа юм. Нэг нютга оршин хөгш газаз рус оршимд амьдарж байгаа хүмүүсээ сорой ганц амьдралаа шугамыг хаахах хатуу шийдвэр гаргаа гэж үсэж байгаагаа хөөрхөн байна. 114 наатай Мисао Окава гэш Япон хүний дэлхийн хамгийн өндөр наатай эмэгтэйгээр албан ёхоор тодруулсан байна. Энэ тухай мэдээлэл одоо та бүхэндээ хүргэж байна. Окава 1898 онд Осакад мэндэлсэн байна. Тэр 1997 онд хойш тухайн асрамжаа газарт ирсэн байна. Асрамжаа газрын ажилтны хөөрш байгаагаараа төрөд хэрэгэнсэр дээр шөлөөтэй хөдөлж явдаг хадаа трэнэ бие байдал их хайн байгаа юм хаа. Мөн тэрээр хоолндоо хайн Япон үндэний хоол хүнс ялангуяа сашими, сушинд их дуртай гэнэ. Гэнэс амжилттай талаар төөнхөө асуухад тэрээр ийм шагналыг хүртэж байгаад хөөхөөтэй байгаагаа илэрхийлэн байна. Дэлхийн хамгийн өндөр наатай эмэгтэй эрэгтэй 2 хүн хоёулаа Японы зонууд байдаг юм хаа. Өнөөдөр ангимны мэдээ энэ төхрийд өндөрлөж байна. Өглөөдөр ангим мэдээгээр эргээд уулзъя. Хайхан амраарахтэй баяртай. Амаржаачлаараа эргэн гүндэлэг өргөжлөөр тэр бүгдээг MNJ телевизэнд бадалда гэжэк мэдээсэн дамжидав турбис. Дудунгын нэзэд үер эгнэ жогол гүрчүүл босоо иштикэд удаг материалдар нь бүдэрлэгээр говдэдир жорог деп жазагч яриг көрөп турар. Бо бодамжаны дээр иштикэд бүдэрлэгээр сэргэп турар. Базаа удаг компаниар Монголго бүдэргэн бүдмэл алар гүзэл тоноргалдаг турар нь мэдээлэп турав. Хөдөлтөн сэмт жугайнын бүдэрлэгээ жүглэ бодож иштигэ хэрэглэр сэмт жугайнын үжэнэн 4 хувийн галып гадагштырып турар. Харин артгаан улуг гэзэн бистэр жашгаартан задвап турар бис. Энэ ялгаж жазагчрын тэтгэмжэзнэн хөдөлтөн сэмт жугайнын бүдэрлэгээн гүш шатгалан үш гаттап нэмэ bir жылдас хаяа ажиг тон сэмт бүдрээр аргаалга галар деп турар. Баажил хэрэгжир болсо жиг өртөгтэн дудаг дудаар деп турар соноргалдаг ой компаниар сэмт жугай алар гүзэлэн гэрбэ гэлэн хэрхэн. Бо болсо дудагнын үнэзэн жигэд ирдэ айлажып турар ажилдарнын бирээс боп турар.
Моолдод удаг дутуп турар материалдын 4-тен алдан ховузун иштигиде бүдүрүп турар бүдүмелдерине кереглеп турарбыз. Тудуңдун эң чугул жибези болсо цементи турар ужерлик. Биз 2015 жылда цементинин бүдүрүлгө онжо толук күчүнөн ажылдатып, бас жашкартын цементи алыр хере жок болор. 2016 жылда болсо биз кылган цементибизди харын жашкар өндүрөр аргалык болорбуз. Тудуңдун үнөзүн жегедир арга кемжээлдерине жазак жеринен тодорго үйө жаталык кылып керек жетип турар. Biz tutuk tutar материалдын подвыз кылыр болсок, оран саба үнөзү албан düşer. Андык жумба ажылдарны түрген тортуштап баштап керек. Бүгүн оран саба үнөзү денди үнөлүктүр. Тудук материалдын бүдүрүлгөсү 2 жыл болсо, ажык тузасын өртебейинен көстүр. Мол улустун жартылга жазак жери толо эргезинен үйезинде 2016 жылга жетир. Иштикке тудук материалдын бүдүрүлгөлөрүн идекөйлүк деткип, жаштыкканан кирип турар. Тудук материалдарын 100 кубут октаатыр бодамжалар тудуп ажылдап турар. Бу ажыл керек жер болсо, кайыт болгоч аңгы немешкен өрттөк синген албан үндүттөр жок боп, бодубуз төзүн кылып шадар болсак, тудук үнөзү кенди жер деп онзалап турар. 1990 жылдарынан эгези үйезинде биздин улуска хоорай көдө ылгал жок сургуулдан үнөр өрөнбөч чоруктар көбөй турган болсо, бүгүн өрөнү бирден биликке жетип алырын журтакчылар чогултап көрүп турар. Колт аймактын Сокто сумузунда турар мол улустун маатыры Дүгүрүнүн оглу колунан аталган сургуулда 400 үжен алты оголдар ортмак эге сургуулга өрөнүп турар болсо, жайлак өрөтүлүгүгө 4тен ашык журтакчылар өрөнүп бирден биликке жетип аптырар эргин. 10 жылдын өрөтүлгөлүк хичээл номун өрөдир ит утуглук бо сургуулда эге билик өрөдир шынар стандарты экижидер өрөнүкчүлөргө өрөнир аянны курлабырны быжыглар көбөй жагай ажылдарны кылып турар. Захим ном шыбшабыр онжо толук херекселдик компьютернин өрөлдеринге интернетке кошуп ажылдап турар болгоч башка өрөнүкчүлөрүнү Костук шаг үйезинде эрден билин эки жетип толу аргалар көбөй бар. Bir şag uyeda bu jurtка başkalar tudamak turgan bolsa, amda ösken dören yer jurtunga örünge mergecilen ajılдар jurtakçılarının güzeli jütkülü baza ködege başkalap turar başkalarga şalın mümkün şagnal deş töre jazaktan garaj edip, amda mergecildik şıdaldık başkalarlık bolgan ergen. Üjen başka üjen ije tuzalakçı başkalarlık bu surgultun çağırgazı oran jurtun jurtakçılarının güzeli başkalar bilip güjünge dayanıp, ege bildik tapsır, jayının öğretilgelerini jardım egelerini uluk ajık tuzazın görüp turar. Дээреди 7-8 жылдар эзинде аалдар өрөнөр күзөл сонургал жок. Өрөнбес хичээл намын кааш жорор жоруктар көбөй турган. Амгой эде эрден билик болсо кишиге эң не керектик жибе деп киши болгон билип турар үчүн аалдар удук үлгөйлүк өрөнүп турар. Бизде жайнын өрөтүлүгө эң беттик жашты киши болсо, 4-5 жашты киши өрөнүп жоруп турар. Өрөнүп болуп сырарын эргим деп көрүп турар. Бу журттун арат жонунга сорулгалан жайнын өрөтүлгесин сургуулдун өрөнүкчүлөрүнүн кичээлдин дыштанылга эзинде болгоч көдө дүш соңгар жортуп турар экен. Өрөнүкчүлөргө аяннык журттар өрөнүр күрелелди быжыглап, өрөтүлгө жортур турмун кылып өрөнүр ном дептерин онжо толук адыштырап жергелик ажылдарны сумун орон журтунан обарамжа салып ажылдап турар. Эркен жылын Азиянын көкжүлдө банкынын тузаламжасына 10 жыл сайы тугуруктун көреңге кийрелтенин башкынын көкжүлү биче номнар өрөтүлгөн номнорго жарылгалаан эрген. Болупсуралтын төлөвлөлө өтүрүп өрөтүлгө турум айнги танким сургуулдун иштики турумун жартып жазар ажылдарга эркен жылын 8 жыл сайы ажык тугурук жарылгалап, көдө орон журттун журтакчыларга өрөнүп болупсурар аяны күрелелди тургузуп байрип ажылдап турар. Орамда болор Сиринин тугай айттырынан Американын катышкан улустун төрөнүн арым жиптин даргазы болгоштон, он күбөй хамаралдык албан дожалды кишилер бохуралга киржир деп кээп турар. Олар Сирийде турар айттырыны шейтбирлер арга оруктарыны делеп санал бодолун солжон уяражылгага артынан Американын катышкан улустун төрөнүн арым жиптин даргазы Джон Керри Сирийнин төрө баштаңы Башар ал-Асадтын үргүлжүлеп турар. Ханнык жыннык тулуушкунга бурутка по керектүү түргөн доктаадыр аргаларыны дилеп турарын абараткан. Сирия улустун төрөнүн шилжилте өрезинде түргөн оруктарына ап керек жетип турарын Американын катышкан улус база ба ажылдарына токтоотор үчүн көбөй ажылдар дилеп ажылдап турарын база онзалап айтып турган. Энтике улуста турумжуп турар Япониянын элчин сайтын ямызынан улустун журтакчыларынга агаарынын кирленишкинен болгоч кадымга абарамжылык туруп, маска жууп жороорун абартып айтып турар. Энтикте турар Япониянын элчин сайтын ямы тус улуста журтап турар. Журтакчыларынга агаарынын кирленишкин дугайында абарамжылык айттыргыларыны биеде.
өөнүн үнбес турарын сүмэлэн иргэн. Японын элчин сайтын ямызынан бод церемжилекті дүн үндірген. Эркен жылдарда энектік көріненін ағарының кірләніне ішкін дыққа олғатып тұрғар. Инжазада энектің ағарының кірләніне ішкіні қыдаттың бодар болса, жағада үндірар бішче өмген деп соталашқыннан тоқта атқан. Онда күжін церемжилелді қыдат ұлыста тұрар Япон ұлыстың жұрттақшыларға беріп. Қолбатынар жерлерге үйірге далған база, ағардың кірләніне ішкім 10 ішінде қыштың өзінде өөнін үнбес, жашқарыныр болса, ағар шевелдер маска кетіп жорорын Японын елжін сайтын ямызы жұрттақшыларынға сүмелен. Едуар күн, Кайыр қадының шуық тұрғызы жерінің қағыласын шейін қар деп шейтбірін үрген. Жазда бат шейтбіріні оран жұрттың жұрттақшылары одырланып тұрарын білдіріп тұрар. Египет болғыш жерінің шейін қолбан қызғар нептіредер қашчөс көй суық қалалар тұрар. Бұл суықтарын Египеттің үндезінің айыл жоқ байдалдың күжілер еккізінен қолы қажетқан қылығылар қылып, қандық бұр үндезінің айыл күлтік байдалдар табашып болыр дейірін ұвағейін алан Хамас бөлігілер Египеттің жерінің шойынын тұрар носы тұрағын бүдегдігінің хил нептіредерін ажылап тұрар жүрген. Жұрттың көбе жұрттақшылары бұл төрі жазаны бар шейтбірдің ұдырланып тұрар. Нянғаш жұрттың Арачоныңға жерінің шойы жоғынға амдырап тұрар күжілеріні жаңғыз күн амдыралының шығымын қар қандық адық шейтбірлер үнді деп көріп тұрарын айтып тұрған. Бұл күнлерде 114 қарлап тұрар Япон ұсын жұрттақчызы Мисако Окававаны геністің тұрғызуыны еделегейінің еңне бедік ештегі жезді деп дуын шынзытылғазын топсан үрген. Нянғаш бұл тұғайында меделелді тамжыда отыр біз. 114 жаштық Мисако Окавава деп Япон ұстын тережен баг жүні делегейінің еңне бедік жаштық жүзі деп албан язынлық тодыратқан. Делегейінің генісін жедешкінің доқтадып тұрар тұрғызыңның ажылдақшылары дуын Осакоға одының азырамжанын төбігі барып, делегейінің еңне бедік жаштық жүзіні тодыратқаш Мисако Окаваға албан язылық шынзытылғазын қолдадып берген. Окавава 1898 жылда Осакоға төріп өскен. Ол 1997 жылдан соңғар Азырамжа жерінде азыратынып тұрарыгын. Азырамжа жерінің ажылдақшыларын айтып тұрарының бозы ол кергенінгі хостық жарып шыдар оң маға бодының күш шадалы дыққа әкі тұрар деп айтып тұрар. Азол ажы жемінгі дыққа әкі Японның үндезінің ажы жемі олаңғыя сашами сушинді ұлық тұралы кірген. Кенісін жедешкін дуайында оның сұрарда мұңны ұлық дейді жаргелік. Делегейінің еңне бедік кештік хережен болғыш ергіжі елен Япон ұлысын жұрттақчы, амды Япон ұлыста жұрттап тұрар жүрген. Өргін үнділі көрілдер тербігдегі табатылда белеткен медебісті дамжыттыбыз. Таразында қаттап жырашқы же ал аймаққа жон жұрттар білді менді жағай.